Hey ya, hey. Hey ya, hey. Hey ya, hey. Hey ya, hey. Ada cerita di antah berantah, tuyul sedang bersidang. Si ucil tuyul yang suka melawan, mencuri tak mau dia. Ucil pun tak mengerti, dihukum dia lari, dikejar algojo sampai tertabrak lori. Untung ditolong Yuli, tuyul dan Mbak Yul, hey. Tuyul dan Mbak Yul, hey, 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 hey. Tuyul dan Mbak Yul, hey. Tuyul dan Mbak Yul. Ucil pun tak mengerti, dihukum dia lari, dikejar algojo sampai tertabrak lori. Untung ditolong Yuli, tuyul dan Mbak Yul, hey. Tuyul dan Mbak Yul, hey, 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 hey. Tuyul dan Mbak Yul, hey, 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 hey. Tuyul dan Mbak Yul, tuyul dan Mbak Yul, hey, 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 hey. Tuyul dan Mbak Yul.